Garbi Prime Time Birta long pen kado kavya phantami cardom na pazirik long cardom. Tang tepini Garbi Prime Time Birta arjuik tha. Bukazan subdivision angkang SBI Bank adung khat-khati naka checking Raikom Saiki atum Dimapur pen Bukazan anat kiwang bom ihuma motorcycle ke veka bang phua phan khangdun si motorcycle abang phu pen CC cuff cuisine syrup arakia hormu nebdu. Bukazan subdivision angkang SBI Bank adung khat-khati naka Raikom Saiki atum Dimapur pen Bukazan anat kiwang bom ihuma motorcycle ke veka bang phua phan khangdun si motorcycle abang phu pen CC cuff cuisine syrup arakia hormu nebdu. Arakia hormu ke wancang hua bang phua men khat-khati longkrang phurbaria sor Tinku Das pusi Raikom pen pachini. Lakhain Koraisi Borjan MAC constituency angkang arlo phangadong Mizikro arongalong ratpen Chinki Chithan mate public interaction amai ki pamanpo. Lakhain Koraisi Borjan MAC constituency angkang arlo phangadong Mizikro arongalong ratpen Chinki Chithan mate public interaction amai ki pamanpo. Honorable CM Sarman Pet, Cardon Pajariklum, Cardon. Bangso mai ke paman ponalong rong ada datum kidu kisunga lamthe sarkar along kenang sot kaching thurasai towal me lam se kachilang ahem mate hospital school dolong lahai huyalam radatum pinpur alo pentame pidung rungkila la pensi yamatheng no sitame lam pen chathandum Bapak ini tu coaching home CM Dr. Tulungan Hang nilitum arong akitu kisung laki lain panalitum laki home report nilitum ahenpen nilitum hang korban buka jero lasi ladang arong kisung naik long dah cetan ram long dah ajak open sorkar ko ade dan nanti lalu sitame pinya ni sitame dan towan misen atau wan dan nanti pun etilah lasi ladang arong rada tu anding arong lang sinilipi di baglang tu non nilitum akimang lang Bilgao NSC Road to Samteron via Munkonteron Mejikro. Laso tawar kilometer narkiab do. Prachin per so tawar naselam pine senilitum to niripon padobolo. Tapi ini bangke dan medical sub center. Nilitum si kacilang atim helobi dan kilometer proximal ke apa nilitum kita amnan dokong itu. Tapi medical sub center senabe prachin per nilitum mang pipa je ponang po. Tapi lata bangso school nilitum tengno masih dolong. Pangadong go LP school. Bangso school ka establish ke 1952 banglo setapi niya Islamé dan Mason boundary wall bapen building and infrastructure ke Mason abe setame lahai kacing thur bang ali to ben dengon bo sini ke thodelo Pia polo mahana soal terbi. Namanya sini ne o somar konat nara tumne akam ke dua tumne ka via tumne celang po keceng pen akar pia long le pangalong le tirap pen masih itu manang bom sai tu kayak kita. Lasila soal lama bang nang li dua men sigeden haladan sorgari gamura ro masar to mananda hisab abe bang po team cebonai po group cebonai po pair po half po ar lengalong leta belum bang along leta lo hadan nilu po to malong le 56 minatu 37 years lo pota dalong tang solong le chu forlai nda sabe ta tangka ta celong lo sida kisuman na tum di pupen cicini wako ka tum saide lo hala tumbang amar joborjosti tangka rung benrong hem nang cukin tu noi pu nang ban pipak lo hala tak nang sijok lo so nang tak sini long lia mata la non ni tu marong along lia mata ni tu ki het pen cuti ki be galong le long ta hala ta apota ke long dun ke de la joini pone hala ta iru long pia sang ho men ke ne de lo hala bangsi nili menatin thanam pet sia montol eske iaru dunra kosom biche kon nurune nasi lahai muthat nal thanang chumi ni border fund specially ari CEM Pentame Lamchak Chipidunsi Prabjin Pen isi booklet Selamsi Doan Pinpura Loke Jongpon Anta Pachun Pon Popusi Maya Long Thanto Hawar da technique laben benana faide je tongo lasi dono le tong Bopena tum Pinpura lo jangan pilo Tuor pen chenglok Kijuna lang pen chenglok
lapin ke da school building kan chenglok banduri wal kan chenglok aga preka sign den pinpur lo na pilo thola pinpur lo isi pen kapi chunjia ban kar delo tonomas council pen keteng pojia ban pori pon busina to mat lapjak na pilo don male to ini ban dak penana to na julo lapin ke dak soini school kiki la sola ma puthakta esen lok ko bangda alang tumpang dak kondo monjara konsensi ke ako pai thepi ini pulamnya bangke jela solar project ki bicheng ni ko bangke base kar dianglo hoda khandulia lo Meghalaya pen Karbianglo also interstate border lo আমাদের গভর্নমেন্ট তুম সার্ভে লহদা বাকে রিজেক্ট আপিয়া কো বিঠুজি পুলো ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট বর্ডার লাঙ্কাই জানালো আমা ওদাকে ভাইলেশন সিরিপে চিঠি বকং পমা ওদা বাকে কো কিছু দে লংনি কা রিজেক্ট দাপি দাবা বর্ডার কনসেন্সিয়াল লংবাকে দাবাকে না তো কোপাই লো lagi sini kali la tutela project target pendake kuti free mana 4,000 crore kuti suri free ice cream don wangi to dake la pendel rak lokela to more no cycle ni pam suri sike ta lokela to silong ko don lare to dake indirectly la directly ta dak sakuri lom po bang suri se to dake bithore thama tum pendang rachi jogunde dongkam tum pendang rachi jogunde dai tum jong se kachi pia hin dolo pulongte niri konsensia to mandana nitu na kipon chomo ilu baini sita dake top priority kilom bek diketa borjana konsensia ratum si lompo posina to har dake na paida class saben bachilo Mayalong Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, CEM Advisory Elvin Teron, MP Amor Singh Tiso, EM Suljo Rongphar, Billy Mahan Khaklari, EM Maduram Lekthe, EM Ritesh Inghi, EMs Amasis, East Karbianglong District BJP Amaipur Roland Killing, East Karbianglong BJP Chunbang Robi Rongpi, Board Chairman, VDC Chairman, GB, SGB Atom Chetong Binsi, Ring Samjin Pen, Mai Pachunpo. Bukazan Hanjang Sopen, Bisnu Lekthe Report, Cut News. Kedamtang Therepo Niphai Kethomarani, Dolamara, Bizuli LP School Patruak Lamalong, Arunaya Toy, Tea Farming Society, Lapen the Art of Living, NGO Atumpen Tea Cultivation and Safety Production Poputak, Tirok Tokamai Kepaman Ponabirta, Nilituma Peranke, Rangsina Bepen, Birtanapale. Lakhain ko ratrok Duarbaguri MAC constituency kaparlo Dolamara Bizulia rongalong sa katikia puthak tirok tokamai pedoponlo Bangso tirok tokamai along Mohon Taru pen sa kosong si katiki nangji Lapen kosong si sa katiki pen ale kajapalong dun nangji mapua puthak rong arat atuma phan than pachini Bangso tirok tokamaya long aluhiaman pen kachetong dun Golaghat district sa factory hempu mate Mirsa ke koya hempu Pinku Bora lapen ari sanghwa pen chetong dun si Mirsa ke klenang japothak penang an rongara tatuma phan than patini teka Kardom na tum kaduwe lakewang pana tum hanta anse ahir jume nang pilo lapen kaduwe rat pen ahir jume bese pini lastu nili tum arne thoi tea cooperative farming society ho ahin pen isi cherok togame mane awareness program lastu pini tea kosonji claim nei ma lapen lastu tea safety butha ilitum ekap kanutin da sage jun Mobile lang liaprang pula anutin ta sagi jun lakso asa lagile poison kali dat nahi so asa ki jun pen nangli ahel nangli okpran mesen ni phan lahe putha kadu chemical nalong chemical free koson ma natural farming putha senalom ke India government tumta mane RDP ponbom lasi natural farming sit non ma tong tek the pusta eti chemical kom chat pen itum sa ka mane
katiki lo la kadowe la soa program pini tum pacun ponlo kadowe rat ahir jume pen kadowe pacun ponlo lo pini alang litum panchuru lo hati dubi ti company ahin alang litum ladak linitum arong wangsi kadowe lahai ti safety butak awareness butak sonsi alang lalang tak anti caklan lang tum pulita nang pipo adon tin laso ci eno alang li mane 3 বছর pita alang litum jo laso kacecak kang lahai lasi alang litum han kad ahir jume lo pilani tum kado rat hoi pen lasi nili lalam thil ansi kang ton lo kado lage nili mo than loge ane thoi ti cooperative farming society ahin bensi lang so sai bang ke deng pon lo ako isi program tula 5 years of tak art of living pen alang litum tadak asap sap nang chetu dundu lasi alang litum handa mane choro kang tung nang tum kado ta hati dubi especially ke hati dubi company tum alang tum han choro kang tung lo kado wel hai program ka pachun pot अच्छा ला फार्मिंग सोसाइटी पे निकान सी को अन लो ningkan sipe ni tum lak thom gelo aningkan wangta lak thom lak pli langge ni tum mane dolo lasi rat long si laso tangka dolo ni tum dorkar non jero ma pining sonil tum street light logai lo towar long thom pli banai lo kan ke cpdm tike government towar ni tum non bonai bom pini anta jujela lasi bonai bom sodak 5 kilometer bag bonai pusil ni tum kadowe la company tum pe ni to ane thoi tum pen chelang se sab sa ke dam ke wang ke abar sai mi sen nahi pusil so ta ke deng pon padu pon kun an ke deng poni phansi nili tum hen pan mane dolo jo kamatha ke sat ka dowi ahir jumi ke nangkok pot নমস্কাৰ আজি আমি আৰ্নে আথৰিটি ছ'চাইটিৰ নিমন্ত্ৰণ ক্ৰমে আহি ইয়াত উপস্থিত হ'লোহি ইয়াত আমি সমূহ ৰাইজৰ আগত ছেফটি প্ৰডাকশ্যন বুলি এটা প্ৰগ্ৰেম আমি চলাই আছোঁ ছেফটি প্ৰডাকশ্যন হ'ল যে চাহ খেতিত আমি কি দৰৱ মাৰিব লাগে কি দৰৱ মাৰিব নালাগে ইয়াৰ ওপৰত এইটো টি বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়াই উলিয়াইছে আৰু FSSAI এই যেটো আমাৰ ফুড সেফটি বোৰ্ড আছে যিখন ইণ্ডিয়াৰ তেওঁলোকে বান্ধি দিছে আগতে আমাৰ খেতিয়কসকলে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আজি অসমত 1,25,000 পাৰ হ'ল তেওঁলোকে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ প্ৰডাকশ্যন টোটেল 50% পাৰ ক্ৰছ কৰিলে গতিকে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে যদি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য চাহ খেতিত ইউজ কৰি থাকিব মানৱ শৰীৰৰ হেলথৰ অপকাৰী সেইখিনি আমি কি হ'ব আমি শুই উঠিয়ে একাপ চাহ খাওঁ আমি একাপ চাহ খাবলৈ যাওঁতে আমি পয়জন খাবলৈ আমি নাযাওঁ চাহত যদি আমি বিভিন্ন ৰাসায়নিক দ্ৰব্য যিখিনি ইউজ কৰিব নালাগে সেইখিনি ইউজ কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে তাত ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ অৱশিষ্ট কেমিকেলখিনি অৱশিষ্ট চাহত থাকিবই আৰু সেইখিনি আমাৰ শৰীৰত যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ শৰীৰৰ হেলথৰ অপকাৰ হ'বই সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে এখন PPC বুলি এখন লিষ্ট উলিয়াইছে সেই তাৰ ওপৰত আমাৰ কোম্পানীবোৰক মই মোৰ নিজৰ চাহৰ ফেক্টৰী আছে কোম্পানী মোৰ হাতীডুবি টি কোম্পানী আমাক এনেকৈ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ তেওঁলোকে কৈ আছে যে কি চাহ খেতিয়কসকলে চাহত কি ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মাৰিব লাগে কি মাৰিব নালাগে গতিকে আমি আজি ভাল লাগিল ইয়াত আহিলোঁ সমূহ ৰাইজৰ আগত আমি এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰিলোঁ চাহ খেতিৰ ওপৰত সকলো ৰাইজে ইয়াত বিশেষ গুৰুত্ব দিছে সকলো খেতিয়কে ভাল লাগিল ধন্যবাদ Tang tepinikar bi prime time birta bangke kangtoniklo kadoka betame 2 mithak me kurwang thu